Nalazi se u Z centru ispred Dinamove najveće igraonice, D-Land. I nisam sam. Sa mnom je... Dinamo nam je dao par izazove i ako uspijemo ih ispuniti, postajemo profesionalni igrači na jedan dan. Samo jedan dan. Jesi ti ikad igrao nogomet? A. A ja sam htio profesionalno, ali sam se ozlijedio. Kao što možete vidjeti, zabranjeno je snimanje. Ali nas neće se ostaviti. Izazov broj 1. Udarate loptu, gdje je zeleno svjetlo, pogodiš li crvenu, gubiš bod. Znači, ja bi sada trebao šta? Aktivirati ovu igru. Kako se to uopće aktivira? Jel ti znaš išta u nogometu? Ja nisam nikad u životu igrao nogomet, nikad. Znači, apsolutno ništa ne znaš. Vidim, niti ne znaš. Ja mislim da ćemo se mi morati natjecati jedan protiv drugog. Kao, ko će uspjeti više bodova dobiti u ovim izazovima? S obzirom da sam tebe vidio kako igraš, ja ću pobijediti sigurno. Oh my god! Čekaj, jel ja nešto gledam ovdje? Jel ovdje puknem? Ne. Kreći za 10 sekundi. Evo ga, start. Opa, zelene gađe, ajde. A zelene gađe, oh my god! Frede moj, šta je ovo? Sporsi. Kako da ovo tu uopće... Ne, krivo, dobio sam krivi bod. Frende moje. Ovo je... Mislim, ovo mi je fora, ali mi je u isto vrijeme onak malo stresno, iskreno. Ali gledaj, sve da postanemo profesionalni nogometaši. Jel ovo 5 sekundi? Oh my god. Ajmo, 3, imam osjećaj 2. da ćeš mi napraviti više, da ćeš ti više napraviti od mene. Okej, uspio sam napraviti 74 boda, ali sam fullo jedan. I koliko sad bodova imaš kad jednom profulaš? Prvo stavljam 73. Jesi spreman? Nisam spreman, prvi put držim loptu. A dobro, sad si bar vidio nogama. kak ja radim, tako da možeš to. Istina, iskustvo. Može? Ajmo, mislim 10 sekundi. Mentalno se spremam na ovo. Ovo je naravno nisam zapravo siguran. Predobro, samo aktiviram apsolutno sve. 2, 1 i ovo izgleda puno teže iznutra nego izvana. Kažem ti. Pa nije aktiviralo, evo ga. Znači. Evo ga, tu sljedeća. Okej, ne smiješ napraviti 74, tako da molim te fulaj. Ne. Fulaj! Ne! Koliko imam još vremena? Reci mi, ne mogu pogledati. Evo, čekaj, koliko? 20 i... Ne, 15 sekundi. Profulo sam opet. Aj pogodi barem plavu, pa možda se desi. ne! Možda dobiš više vremena ako pogodiš plavu. Ne. 54. Sramota. Gle, za prvo držanje lopte u životu je super. 1-0 za mene. A 12.6. će Dinamo raditi turnir u FC-u ovdje. U koliko sati? Nagrade su ovo tu, ja ću biti tamo i moći ćemo se slikati i upoznat. Tako da se vidimo tamo. Izazov 2. Drž loptu. Bojim se. Šta je ovo? Lopta! Ok, znači trebali bi izabrati igre na ovom ogromnom ekranu. Marko, ja biram prvu igru i mislim da će biti baloni, tako da... Baloni? Ne znam šta je ovo uopće, ali bit će super. Čovjek je zapravo balone u Dinamu, I sad ćemo se natjecati ko će dobiti više u vremenskom načinu rada, gotov si. Ok, ajde. Jel ja mogu smetat cenzoru ovdje tu gore? Ne možeš smetat cenzoru, Marko, ne možeš. Da se ne vidi ništa. Ja sam profulo. Vidi koliki ogromni balon ja profulam. Pa ja ti kažem, ti si antitalent za ove stvari. Pa jesam, evo. Dobio si pare neke. Evo ga. Dobio si plus balone neke. Ok, još imaš 35 sekundi. Dobro. Evo ga. Ne zaboravi, 1-0 za mene. Pa nećeš mi dodat, sram te. Ne diram. Šta je ovo, brate mili? Eto ti. Molim! Vidi sve polupo. Ne. Fulaj, čovjek. Ma ne. Fulaj je, evo ga. 5950. Čekaj, dodirni za prikaz najboljih rezultata. Ja sam sigurno onako u top 10. Mene iskreno zanima. Ti si prvi! Ja sam rekao da sam najbolji u ovom. Okej, sad je na meni red. Oh my god, okej. Eto ti, a meni si se smio, eto ti. A Frede moj ovo bježi onake. Zašto je ovo toliko teško, Jel da, jel sad teško, a? Ali ne treba se ti. Znači, ja sam atleta, Frede moj, vidi ovo, to što kažeš. Vidi ovo. Pa nisam ja džabe trenirao sve ovo. Znači, od svih sportova, od nogometa, košarke, rukometa, boksa. Imaš još 10 sekundi, Marko, ajde. Čekaj, pa sam ja bolji od tebe sad trenutno. Mislim da već jesi bolji. Op, još 2 sekunde. Ok, please. Ne. Oborio si moj svjetski rekord. 6200. Najbolji, 2-0. Stvari nije 2-0 jer trebam izabrati drugu igru, ali tako? U ovoj igri za sad imaš 1 bod jer si me pobjedio. Da, znači igramo najbolje od 3. Ja ću izabrati Connect 4. Ok, ko će biti ko? Ko je prvi? Aj ti, pošto si izgubi, ajde. Ok, evo. Eto. Ja mislim da postoji neka kao tehnika, kao ona kako pogodiš, tipa ti točno u sredinu. Stvari, zašto ja tebi pomažem, Ajde. Ja ne znam nikakvu tehniku, ja ću samo bacat, pa gdje padne. Pa jel ja... Fulo! Evo ti, tu ću bacit, to je to. Čovjek mi krade. Jel ti kužiš da sam ja upravo pobjedio? Aha, Connect 4, zašto bi ja mislio da je Connect 5,
Ja sam odabrao igru. Križić-kružić igramo. Oh my god, križić, od svih stvari križić sad. Da. Ti ćeš ovdje izgubiti, tako da me ne zanima. Ali moramo odrediti od kud bacamo. Znači, moramo odrediti. Ok, ja otamo, ti otamo. Ne. Ok, ajmo odavdje. Dobro. Statično, dinamično, idemo odmah s time, da se miče okolo, To zato što je dinamo, pa je dinamično, kužiš kao. Ajde, ko će prvi? Ja sam izgubio zadnji put, tako da ću Istina. ja. Oh my god, kak se igra ovo, zaboravio sam. Di trebam ja staviti? Znači, bitno ti je samo u sredinu staviti, ali ne u srednju sredinu. Evo, bilo koje, evo. To? Evo ga. Yes! Ok. Kako ću ja sad ovo profulat, Gledaj sad ovo. Ja sam znao. Polo je! Sad ti igraš i doslovno ćeš pobijedit, Ovo je kao da igram pikado. Ali imaš dva moguća mjesta, ja ne mogu vjerovat. Ok, imam opcija, to mi je jedno bitno, aj pogodi. Pa ja ne mogu vjerovat! Ok, please nemoj full. Ili da ti dam šanse. Nemoj mi davat šanse. Idem 3 opcije. Ja više ni ne mogu pobijediti nikako. Ja znači sad mogu bez veze baciti i to je to. Eto. Zamisli da si mogu zamijeniti moje. Da. Yes! A to je jedan. Oh my god, još imamo. Marko, znaš šta? Šta? Ja tebi dajem priliku da ko sad ovu pobjedi dobije 1.000.000 bodova. Ali ja pobjeđujem. Pa baš zato, da. Ajde, dobro, ajde da ti dam šanse, pošto nemaš pojma jedne stvari. Evo. Znači, ko pobjedi ovu, osvaja sve. Gledaj sad, Ja sam njemu pomogao! Yes! Okej. Znači, Pa ja ne mogu vjerovat, pa ja ću plakat. Bravo. imaš jedino ova, ajde. Ajde. Evo ga. Bravo Marko, bravo. Ne, ali stvarno ti je pomoglo sad ovo što smo išli u sve bodove. Puno ti je bolje išlo, da. Znam. Bravo. D-Land, najbolji igrač u Dinamu, to je to. A sada ide jedan od najtežih izazova, a to je da igramo nogomet sa povezom na očima. Ja ne vidim igrat ni kad nemam povez na očima. Lode, jel ti šta vidiš? Ja ne vidim ništa, a... Ja čujem tvoj glas da se približava Ok, meni. idemo jedan prema drugom. Jesu tvoje ruke ispred isto koji moje? Oti ti se... Čekaj, je! Ne znam, puknuo sam negdje. Au! Jesi pao? Nisam, brate, mili. Šteta. Ali sam čuo sam da je lopta ovdje otišla. Nije. Ovo će trajati pola sata, ja ne mogu. Oh my god, ja ne razumijem. Ja samo šutam zrak ovdje ovak, ja ne znam di sam, Čekaj, ja čujem tebe, ja imam osjećaj da ti imaš loptu negdje. Marko, ja sam u zidu. U zidu sam. Ja sam s tobom. Šta je ovo? Ovo je nešto. Ja ne znam gdje sam, čekaj. Ovo je nešto, brate. Evo me, u kutu sam, dobro je? Znaš ti šta? Sad ću ja nju naći. Ja ne znam gdje je gol uopće, ja sam se toliko zaokrenuo. Čekaj. Naišao sam negdje sam ju... Mislim, tamo je kod tebe. Ja čujem tebe, ja idem tebi. Zašto čujem loptu? Ja čuo sam loptu. A šta je ovo, ko da senzore imam pa se okrećem ovdje? Šta? A negdje tu treba biti gol, brate mili, je. Jel ovo gol? Nije. Ovo je gol! Gol! Jesi dao gol? Jel je? Evo, Marko pregledava VAR footage i šta? I ispada da je gol! Dinamo je toliko velikodušan da će nam omogućiti jedan FC za svako tehniciranje koje uspijemo napraviti. Tako da, evo, ajde. Znači, vi ćete dobiti. Opa, 1, opa, 2, opa, 3, opa, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9! Iskreno, zapravo je ovo dobro, ali da vidimo koliko ću ja uspjeti. Za moje prvo tehniciranje ikad je bilo super, a za tvoje... Ovo se vrijedi. Pa ne kupuješ ti FC, kupuje Dinamo, tak da vrijedi, naravno da vrijedi. Zapratite ih na Instagramu, tamo će biti giveaway. Lode, dođi na ovo tu. Vidi ovo. Ja i ti da ovdje skočim, ovo bi sve propalo. Ja mislim da bi propao Z centar. Ja bi poprečao sigurno da bi se napravila rupa onak dole. 100.000 lajkova i Marko skače. 200.000 i ja I Marko skačem. trga Z centar, on. Idemo u sljedeću igru. A koja je igra sljedeća? Upravo će sad smislit koja je sljedeća igra. Ok, kakav je ovo stolni nogomet? Zašto ima 500 ovih? Šta? Fuškaš ti ovo? Šta je ovo? Jel se može na to? Ovo su neki Ninja Warriors. Ja moram pitati jel se smije na to. Marko ispituje. Baš i ne, a? Ne daju mu. Možda bolje ne, onda. Nećeš biti ratnik ovaj dan, a? Ne možemo, preteški smo.
Kuš, ljudi inače rade ovdje tu rođendane i sve, tako da ako imate rođendan, slobodno dođete ovdje, prezabavno je. Ali mi moramo smršaviti. Da bi mogli slaviti rođendan. Ali vidi ovdje, dođi vidi tobogana. Kuš, ja bi se spustio niz to. Vidiš, vidi kako lijepo izgleda. Marko, Wow. Marko, a da ja tam njih zapričavam malo, a ti se zatrčiš gore. Jel može editor stavi me ko da sam gore i da se spuštam? A čulo se po tebe malo kak puca. Jel je? A ako pukne, znate zbog koga je. Mene strah ustat se. Strah me ustat, može mi. Evo moće Marko, da mi je izvoli, evo ga, ajde. Ok, je rupa? Nije, Oh je, dobro. nažalost. Imamo izazov, prije najtežeg izazova. Imamo ovo ili imamo hokej. Kakav je to digitalni hokej? A digitalni hokej, šta da znam? Krivo ovo. Ok, čekaj, je li ja onda... Aha. O ne. Čovjek je fullo. Čekaj, jel svako ima jednu priliku ili... Da, vidiš bude žuto kod tvojih. Stani malo, ja ću ovako, ja. BUM! Vidi tamo lopta ovo gore. Jel to znači kao da glavom možeš lupiti za gore? Čekaj, šta je ovo tu? Skok u vis. Čekaj, moramo izmjeriti isto. Čekaj, prvo ćemo ovo, ajde. Ima tu previše stvari, znači moj ADHD vodi me pospodaj. Zabi gol, dam ti 10 eura. Jel sad vadiš? Pripremi. Ajde, pripremi, ja pucam. Ajde. Ne vjerujem ti. Ajde. Dobro, Marko je takav divan i pošten prijatelj. Nikad me nije razočarao. Ja sam siguran da će on sad pare izvaditi. Tako da, evo ga. Isteklo mi vrijeme. Da ja ne mogu vjerovati. Če, sad ću ja lupiti odavdje. Bum! Ništa. Nije se lopta ni pomaknula, brate mili, pa daj malo se... Znaš ti šta? Jel i dalje stoji ono za 10 eura? Ok, onda ode ti. Evo ti. Evo, nemate, ne možeš ni... Ja ne vjerujem. 0-0. Novi izazov je da skočimo što je više moguće u zrak, jer profesionalni igrači skaču visoko. Jel to ima smisla? Da, ja sam profesionalni igrač, tako da skačem visoko. Ali s obzirom da si ti višlji od mene, ti bi trebao tehnički višlje otići. A neću. Vidi koliko je lopta visoko. Pa dotle ne mogu skočiti ni sa stolice, mislim. Ajde, stani ovdje, da vidimo. Čekaj, idemo optimizacija. Ustanite uspravno. Čekaj da sve povadim lijepo iz džepova. A zašto ja isto imam stvari u džepovima? Vidiš, to će ti sve teže biti onda. Skeniranje, stanite uspravno. Evo ga, imaš 3 pokušaja za skok. Bravo za tebe. On ne zna da ja njega kradem. Molim? Ok, skok, idemo. Ma, nema šanse, gle. Evo ga, 439. 93. A imaš još 2 pokušaja, možeš ti to. Ok, hoću 500 bodova makar, idemo, 500. Ma vjerujem. 526. Realno dobar si. Zadnji ne moram se ni truditi, znam da ti ne možeš ovoliko, tako da... Ja ću se ozlijediti. Evo ga, opet. Tebi je 526 najveći skok, bravo. Ali ja imam možda da se ja ozlijediti čim skočim. Gdje su moje stvari? Nema ih više, gotovo je. Gdje su moje stvari, Marko? Izgubljene su u prostoru i vremenu. Ma ti si izgubljen u prostoru i vremenu. Je. Ustanite uspravno skeniranje tijeku. Skeniraj me, brat, skeniraj me. Ok, imam 3 pokušaja, da vidimo. Trenirao sam košarku. A ne, pa blizu si mene. Kovo lažeš? Pa blizu si, pa sad ćeš ti to stići. Kog si ti potplatio za ovo, znači nemoguće. Eto ti kad mi nisi htio da to ne pare što si mi dužan, eto ti. Ne. Jel ovdje tu poanta da skočiš što više ili šta? Dobivam manje bodova od njega. Ajde, nemoj se izvlačit sad i skači. Kako čovjek vara, pa to nisi isto, ne? Nešto ovdje tu ovako ne štima, Ajde, Marko, skači. Rekla je da postoji tehnika, a to je da sa rukom odemo. Nemoj ti ništa s rukom. Sad! Prende moj, skačem više od tebe. Evo, vidi kak je čovjek skočio. Ne. Daj malo ti, brate milije. Ne, Marko, u ovom smo potpuno jednaki. Ovo su ipak dvije sile koje mogu toliko skakat. Meni je zlo. Meni treba odmah.
Ma da, pa treba ti odmor nakon tih 77. Što si dobio? Znači, mene sramota, brate. Mislim, on se smije, ali to uopće nije fair. Znači, nije fair. Prestani se smijat. Sljedeći izazov! Sad ćeš ti biti, ti ćeš mene zezat. Sad ću biti jedan običan normalan skok. Ajde se skeniraj makar. Aj se, pusti, što ću već. Ja mislim da je tebi toliko dao zašto ti ovak skak. Aha. Aha. Ja sam skočio više. Ste dobro. Skočio sam više stajajući. Neću, odustajem od ovog. Oborio sam rekord. Prvo je razina 1. Evo izvoliš. Hvala. Evo izvoliš, slobodno. Ajde da vidimo. Znači Ja ću imamo 3 probovat. razine. Najlakša, srednja i najteža. Najtežu Dobro. čak ne može ono ni Messi pogoditi. Ni Cristiano Ronaldo, niko. Vidjet će on mene. A zato smo mi tu. Tako je. Evo ga. Poink. Ok, ovo je sramota. Šta, jesam profulo mi hoćeš Ne, nego najlakša verzija. Ok. Ja imam oče, meni je pritisak. Pritisak mi je čovječe, imam oče da ću fulati još. Oh my god, fulat ću! Zabio sam! Oh my god, skoro sam fulao. Znači, ovaj robot me tako zanima. Sada ćemo na srednju. Znači, ko fula, taj je izgubio. Općenito, ne može više ući u Dinamovom momčad. Pa sreća za njih, čovječ. Ti normalan. Znači, koliko oni nas trebaju. Ajde, Ok. da te vidim. Ajde, Mene je ovo pucaj. strah, mene je ovo strah, sam tako. Op. Sad će ti biti Ajmo ovo. Marko, profulaj, molim te, nemoj da ideš u Dinamo, ajde. Znači, sada ćemo na najtežu moguću, znači ovo profesionalni nogometaši ne mogu zabiti ovdje. Mislim, mene zanima kako će to izgledati, jer ovaj strašno brzo se okreće, to je nevjerojatno, tako da... Mene isto strah, mene isto iskreno strah. Zamisli krene trčat prema nama. Iskreno to mi je palo na pamet. Samo da onak počne ići ovak. I prema tebi direktno. Ok, jesi spreman? Evo ga, spreman, najspremniji. Mene je strah. Šta mi se u glavu odbije? Ne znam, možda ekstra moć. Možda se tebi odbije. Možda. Idemo. O, ma da, kako da ne? Kako da ne? Ja idem kući. Ja se nisam nadao da je ovo toliko brzo. Ali čekaj, sad ćete vidjeti ovo. Profesionalac. Realno, prošlo je kroz gol. Sada nas zanima šta će se desiti sa 2 lopte ako puknemo odjednom prema ovom tu čudaku, vidi ga. Vidi ga, šta gledaš tako? A mrzi nas. Jesi spreman? Jesam. Ajde. Ajmo, 3. Slušaj me, ti gađaš desno, ja gađam lijevo. Ja gađam gdje pogodim. Ja ne znam jesi ti uopće pogoditi prema golu. Nije Može? bitno da opalim, ajde. 3, 4, sad. Zašto gađaš prema mojoj strani? Kalibracija bila loša. Ti si iskalibriran na maks. Sad je sve dobro, idemo. 3, 4, 4, sad. sad. Yes! Sad ću ja sam, vidi ovo. 2 lopte odjednom. Skoro sam zabio. Ja bi mogao ovdje biti satima. Pa mogo bi i on. Oh my god, šta je ovo tu? A, tu kao jedeš, piješ i igraš. Jer je? Ovo je savršeno zapravo. Oh my god. Ovo je fora. Ovo ljudi doslovno onak igraju. I šta piše ovdje na ovom? Soccer, subscribe na Marka. Aha. Idemo. Oh my god. Ja ću tebi zapravo zabiti gol. Ne možeš, evo ti. A je, još se sjedi i gucu stavi dole. Još ti dobra ova igra, ja ne mogu vjerovati. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, obavezno pogledajte ovaj tu. Eto, ostavite like i pretplatite se još. Uživajte mi!